Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Kam umentri katnat po ying u Amit Shah baga BJP party kawan biang ha kabor sensyar haus nem araja arpsau. Umentri katnat kampo ying kari ha kasi pli ya manurem jong office BJP di Dibrugarh Assam ha kapor bola ajingkran ulakam baga BJP kalati kena kawan biang ha kabor sensyar hau news nem mandangwan u araja arpsau. Daga banjab adu lais pa atli gisit hapo kalok sabha. Susu ulaong baga parti BJP kan job hadu kat artli hapo gajela ki badan ha North East kumta Narendra Modi unyo long biang kumpu Prime Minister kari India ha ka kenti balai. Umentri barem ke parti BJP ulakan thoru ya ke parti Kongres berongru bah hapo North East ha kisna mensua ke Kongres parti kalajo pun tili kisit Andrementa kana ke parti kamla asu banwan ha kabor lane ban sensyar hok namar dei na katau Umentri jongkahi Rahul Gandhi. Dangshan kana election baladap hapo lightly kijela kata ka Meghalaya Tripura Banagalan ka parti BJP kalayo bantau sorkar hapo gajela Tripura. Umentri katnat kampu ying ulo ongru ba kila banweng no na penkenre adu 90% kajingele jongka Armed Force Special Force aks khandai spa sanpupra AFSPA kumta ki breu basyong basa habodo bat karbi anglong kalayo syong sok. Susu une umentri katnat kampu ying ulo banrap ba mensua kajela Assam natip kumka andolan bat atangwat lane ka jaga syong kileno andrementa pat kito ki breu basa ha kito ki jaka kilayo syong sok ba kilayo bandrak hele kemen ya ke bihu balatip kumkawe na ki festival balapau jong jela Assam. Kumju une umentri katnat kampo ying ulapan bana ba ka mega events ke bansalong ha Guwahati ka Sautri uyayong arja arfulai hadu silak 10,000 ngut kinong syatkin wan manyasim benta ha rengkat ka jingan lang umentri rang badu jong kari India Narendra Modi.